MLA trong konong krem constituency bat haka cukup ru unong yalam trong kaseng Voice of the People Party ula ter tenge ya keserkar cela ba ulong ba kador bar mang tangka kala sipun kut kensan haka ba syam layo watang banyata ye terah ka baide bat korostal system bat ulong shu ru ba kanehi kacing pesangai kensan ya kador bar ba mentakasngi kadai bet kabut kumno ban pendo ya ka isu trong ka rostal system. Bill ay tang RC, private members business. Niyo tang RC. Nalor baki ay ni tang RC saka por. Si ay tang 10 minute bangin keren. Kumhaka governor's address mo bangin tay. Nang tang iba what ya ka budget ru niyo bangin tay tang lagi kinta le si hang ni ru kin sa ay por ni tang 10 minute. Te fikni tingin ma panra. Kumno yaki taki mat ki bangin to bangin keren. Te kani kalong anti people kalong persyayu pai ba kamlong democratic lani kamlong at kukasin sharp pai ba la shule don bor kani kadi ka sin ka baning kong home MLA bang experience ya ka hukum kani ka company dor ba bani la bani ka bun jong ka sarkar la penong ya boro la hukum ngam aratin ya boro ki MLA ki badon ki bobon ki MLA ki badon hapo kaliang sin sharp ba kini shimmen pa wa ka motion ka bam ya ha ka constituency ki jongki Kamusian kebon rak iba aroni kadai be spesifik ke melim constituency. Kadai kesin pun kong bau speaker uaina. Ndre juala bakin rak iku ipat. Kijinge jigi constituency ha kamusian ke belak. Ai do u MLA ke belak spesifik nam ta tu constituency. Ban ngi kumno la penkut mardor klem keli klem pan jimut neki leader jongka opposition. Ha widai pat kumno ban penjalan ya kepor. Ban la persyak ban yang ndre ngam yo la ban keren ye sim sngap. Bat kani hingi kadai tang ga jitu ban kiar ya kani ka isu ga badon kam tam ka bangi ngira bat ka text ka bangang la submit ki hakani ka how assembly secretary kalau bangi ni discuss how to put on hold ban pin sange no ya ga jintri kam jong kani ka roster system retrospectively ka bamut nadu nyu kuar hey tingi don e ban ai jimut ya ka sarkar kenapa kanum kata yaki kun samla jingi ba apply jam Digani kalong ka jingne kalong persya ya ka sur ka jong pai ba pat kalong ka jingne don bo jong kani ka jong unong jing pen se kan san kalong ba kanum wan kani ka motion ka ba don kam ka bangi ngila bo ka nation bata bakata ka dei ka roster system ka ba ka sarkar ka pentri kam ka ba kata ya yangi syagani ka dong ka thai Orang dia orang bapin yang surat kabin. Pila dah sarkar kamala bini kren kampok bini kren hapo yeng hable surat ngima bani iki samajungi bikin jinjar kin syakta tan marba ka sarkar ka pentri kam begini namar kidan shibun ki loopholes ki lacune ki jing depo jong ka reservation policy yang hapan rai kita ngi kok ban kedo ke dia sarkar kuno ban kenang bakanum don kuno ka jing thot apreng kiniki mo arlian kita ki ar secondary division hakani jalan Kemudian kapor di bandar yang house kerana Islam nama kan nikah buat jadikan kena arfatri. Kumpa kalau kita mendan syuk kalat ini begini kerana po assembly kan ini haban ni syuk ba. Ini haban ni ada ke jeki ba. Barang sarkar ka ko ay kata te. So be it. Nginum la ban syuk ini ke isu ni. Ngim ko ay ga bukum kata. Ngim ko aban ni syuk ba ngi ko aban ni kerana syuk ko kino. Yalam ki badon ke jeki hapo ka house ni.